Adin wada bonut pi Khynnah Pule bispa ngot pi one ni sa office ka sen wa mem yo gi like Klas aduk ni gesni mem yo admission gi nelian ga jang tia student union ni udah da yo yo chamo chief minister wa Mungor Halor ga jing chamo chief minister wa yalam do general secretary depan ni no chief minister yang berklia wa ino iga additional chief iga evening chief apa Kyllain higher secondary school panila iga morning chief of women boys higher secondary school the kapya jing chami wa chief minister yo ruti bhai wa assurance of chief minister yi wa use of any problem what singi asni kau manga te adu ne product stia ne chief minister ne adu ne gi Jingbym solve any problem addition. Mangasni iga menong ilang say mangasni bongi phone call so one gi verify Khynnah yung yo Klas kau man gatte gini Khynnah do Klas sang thu bon han ki long komon to one gi long yung sang do the din udah yo udah bon hai Khynnah pass on isna yo ti wan eliang government le something ndre was yang si ado ni gasni wan nang bongi Khynnah yung yo Klas the senjas yung ni gasni depan man gi jingelang mu kerke ko office yung desain the chimula de obi garai wo wi ki panman no de jingi ki ai jingi to open snya ga sarkar wa apani yo Klas ba yung Khynnah yung the jingi ki go desain pelam ga panman to man mun step ai ni hala college kerpa ye oro Khynnah score yura pemyo like Klas one gi institution mosnya bahagi one step ini hala college e por khapi uji kerpa gi bagi bai Khynnah le wi amlam bagi konyong pi e ba step open money ge sit in demonstration kini man gagam chi bunta open snya ni ge jing snya si yo ni open snya ke sarkar to adu ne isni kini kon ti ini wi bara yo ni mem yo Klas ki ne liang ga sang ban se di apchim ni ge sen jam the same that ego ga assurance oro in Khynnah Pule wa ne liang yo ni kap mung puyo Klas yang pe jing ki da na punjoro ne ni sekmat ai jing skiat nem kwa kon man ge jing ki tang wa yo ne liang ga sarkar adu ni gisni am juba ko ni temban se du kon man ge jing ki de kerpa wa the sarkar the snya we ni kubar mo snya ba ga chim go one solution kana wa yo ye kon yarap ini Khynnah yang ni the JSU ho pa ga ni proposal igan ni memorandum to chief minister you tiwa kat chief minister you tiwa you solve igan ni problem tang hadu ne yo mi yi la ne te dang ban se de pun man igan ni jing ki yo ni ni jing do wa yo open mi igan ni evening shift or morning shift kam chi banta tho yi immediate solution badang MOE to one solution wo government ye lo thak Klas ni Khynnah ikam sen pediang ye ta solution